Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Paham nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Nih kan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. An-nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi lan ora halal ay yahillu qatluha qisasan. Wan nafsu bin nafsi sepertama saben la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tak halal makili derene umat Islam kecuali sebab telok perkara athayibu zani. Sepertama yang kipeneka orang tua si azina, maka halal derena orang tua si azina. Nomor dua, wan nafsu bin nafsi, wan nafsu lan wong kang mateni awak bin nafsi kelawan mateni awak. Kedua perkara nomor dua, menghalalkan derena seseorang untuk dialirkan, yakni elokain perkara nyebabaki kibeneka orang sebabaki matiin orang lain. Yahillu qatluha qisasan bin nafsi allati qatalaha amdan udwanan. Matiin orang kelaban secara sengaja membunuh, maka nika pada hukum qisas. Hukum qisas nikah hukum membunuh harus dibalas dengan membunuh. Mateen kudu balas epate. Kopeng balas bi kopeng. Matah balas bi matah. Wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni. Elong menerkem orang sampai perot elong masalan, maka balas kelaban meter kep elong dia. Matada mata no orang juga balas kelaban matada mata nagia. Wah kata bansi lain dah di antara pun kak dinto termasuk matiin orang harus ekisos. Ini kan hukum agama. Kira-kira hukum ning Indonesia seberlaku. Mun urusan pembunuhan nih Pak, rata-rata ribut. Rata-rata dari pihak korban tak terima. Nyawa harus dibayar, bener aja lah. Cek saking ngebenih pemerintah saya tegas, pemerintah saya meles, maka terus turun menurun nih kah? Bapan kakek pate ruacong, meles, si anan kia, bapan kakek pate ruacong, meles, terus tak bambu nih kah? Dari keluarga A, meles dari B keluar sampai ke baba. Mon bi pemerintah hukumnya tegak ke hukum qisas ada emponan. Hukum rimba ini kesobung. Nikah adalah keadilan daripada agama Islam. Bila beda orang matiin orang maka belisna harus epate. Ning dunya, akhirat durung belisan lain bah. Akhirat lain boleh belisna. Aneka ning dunya ukuran ning dunya. Nah, terus membunuh kelaban sengaja. Muntah sengaja Ustaz. Muntah sengaja berarti tekan hukum qisas. Syarat daripada kisos nikah nikah pertama harus baligh. Pelaku harus baligh. Berarti mun pelaku di bawah umur jerat hukum qisas. Wah niku walaupun Islam nikah mengatur tapi sedetil-sedetilnya perinci kelaban ongguan. Tetapi mun pelaku ki kene pentong cetak kana kene pentong cetak pancen kana kene. Pada kene pentong cetak sampai mati. Terus pentong lagi ya enten sebab kita balik. Syarat ketetapan ekening hukum qisas. Nomor dua, ayyakuna aqilan, harus berakal.
Berarti mun bereng gila ngamuk sampai matiin orang, saya ngokom bereng gila. Tekene ngokom. Nah makin aneh. Kisos nikah hukum kisos orang gila. Tekene jeratan hukum kisos. Hukum orang gila. Orang gila tak bajeng, ada hukum. Orang gila tak pas, ada hukum. Sayang, pemilu nyoblos. Aneh. Padahal ning hukum Islam orang sematiin orang tapi pelaku gila tak ada hukuman. Tepak pemilu tok sare. Marin seneka tak beri apa yang gila lah, yang gila. Karo tepan ruwa data soro nyoblos seret marin yocol bon. Nah, hebat berarti ya. Hebat. Ngakui yang gila berarti pada gila nah. Syarat yang kedua harus agil. Nomor 2 nomor 3. Teti mon tak netepe dek syarat nikah. Syaratan apa? Syaratnya harus balik atau berakal, terus harus sengaja. Jadi bodoh orang tak sengaja, medil mano, ternyata tepat orang. Ta'amdan, ta'amidan, bener orang si amit, bener orang si sengaja. Manteng mano tepak kecedak goreng, tak tahu coba bodoh orang di atas. Keker tapukan, mano apa mek tapukan? Tak tahu coba orang keker, berarti ta'amdan. Bodoh orang pistol pacet pun eyara aki de orang gelap. Agak aja cantibi, tapi eyara aki. Berarti ini kepada hukum bi amdan, hukum pada bi sengaja. Engkau agak aja deh iya. Ibu ni agak aja mana pelurus nikah. Berarti nikah pada bareng sengaja. Kening ketetapan hukum kisos berarti. Tapi mau ngelokain orang cak sampai kebeen mainan, apa boleh matiin orang. Nah, karena dosa juga nikah. Malah pendapat Imam Malik, orang tua sematiin anak juga wajib epate. Orang tua sematiin anak wajib epate. Yuktadul walid biwaladihi. Pendapat Imam Malik, orang tua sematiin anak beli anak nika juga epate walaupun bapak. Pendapat Imam Malik. Terus saya boleh nomor saya keneng bagi leader wal mufariku watariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane al mufarik tur kang misah sapa si tarik lil jamaati maring jamaah. Si nomor 3 al mufarik lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari sebagian at-tarik lidinihi. Si nomor 3 perkara saya ngenengaki orang nikah bagi leader ini nikah at-tarik lidini, yakni orang murtad. Orang si asal Islam keluar dari Islam kening pate Pak. Keng bener sambian si mate. Moro lungung seh. Ulen ngacir ya malah manfaat ya bener manfaat. Saya oleh mate ini kebenar manusia sebenarnya orang biasa, pemerintah. Mun pacet pemerintah ngakui hukum Islam. Wattariku lidinihi, orang seningkel keagamaan yakni al-murtad. Al-murtad an dinil Islam. Wal'iyadu billah mentermu kepada selamat kepi. Jangal bengal, cak kebe kerjaan agama nikah. Cak kebe main anak agama ya. Hari agama sampai ke kuburan, sampai ke akhirat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man baddala dinahu faqtuluh. Man sapana orang baddala sing ente dinahu deka agamana faqtuluh. Kan Kanjeng Nabi, pate aja. Tekene ngobu aja. Agama ni bener selera, Pak. Mun kakanan selera. Kurang pedis tambah pedis, kurang acen tambah acen. Saman cocok rawon, tak cocok pecel, tak cocok kurang. Selera, tapi mun kakanan, mun agama bener selera, bener eber. Harus patuh deka agama. Cek sampai ngalbengal ala ben deka agama, mun can agama halal halal, mun can haram haram, can agama wajib
wajib. Maka orang seningkel ke agama murtad nika juga termasuk orang se kenengaki bagi leaderna. Al mufariq lil jamaah, orang gelak meninggalkan lil jamaah kelompok terbesar neng daripada umat Islam, jamaatul muslimin. Orang kebagian umat Islam nika yakni napanya mana memisahkan diri dari sebagian besar umat Islam, baik aban secara ateh al mufariq bil galab awil i'tiqad. Bada orang Islam memisahkan diri dari pada Islamah. Kebanyakan orang Islam tapi aban memisahkan diri dari Islam, yakni noro agama lain, walaupun tak ngocak, walaupun tak secara perbuatan, secara keyakinan engkau ngakonin betul ya pangeran, murtad orang berarti keluar dari agama Islam, mufariq lil jamaah. Naudzubillah. Ngakonin betul ya pangeran, ngakonin tasik ya pangeran, au bil fi'il otabe kelaban kelakuan neng asujud ke beto, sujud ke areh, sujud ke bulan, sujud ke apoy. Neka ekoca al mufariq lil jamaah, sujud lis sanam. Maksud adalah mufariq bil badan, saya kemaksud bene apa sa beten no. Jadi apa sabi kelompok besar yang umat Islam bene beten saya nilai, tapi keyakinan saya nilai. Walaupun mungkin orang ini ke audit ning Bali masalah, bene su Bali ria. Bali Timur, Denpasar, Bali. Ada su Bali king panggilnya Bali ya singkat Bal. Audit neng Bali sampean mayoritas Hindu, beten sejelas jauh daripada umat Islam, sebagian besar umat Islam, tetapi keyakinan tetap enggak kebanyakan umat Islam, padahal sampean audit neng minoritas bener neng mayoritas. Indonesia ini ke mayoritas Islam, tapi mau sampean audit neng kama Bali kira jadi minoritas Islam sakone. Audit neng Papua Islam minoritas, keng mon Islam bedeneng situng tempat aman, tak bakal agabai kaonaran Islam dia. Otabo orang kafir audit neng mayoritas Islam aman, tak kira ganggu karena ajaran Islam tak boleh ganggu pada manusia. Lain pak, ketika orang-orang non Muslim, orang ghairul Islam berkuasa, ketika umat Islam nikah minoritas pasti tindas. Ada nih larang apa sah tak oleh harus norot kebi. Tapi ketika Islam saya memimpin, Islam nih saya berkuasa, Islam nih mayoritas aman kebi. Gereja ada tak pernah pada kiai belajar ayo bom gereja sobung, ayo pancor kelenteng tak kira aman. Tapi mon Islam audit neng Israel pak ya bom, mon Islam audit neng Amerika repot seberkembang. Tapi tak bisa ya tahan karena perkembangan Islam ini semakin maju, semakin pesat karena Allah Subhanahu wa taala pun la debu innad dina indallahil Islam. Perkara telok nikah sebisa makluar orang daripada yang kita nikah napanya mana saya meki leader. Pertama yang kita nikah orang saya kena meki leader na at-thayyibuz zani, orang tua si azina. Nomor dua wan nafsu bin nafsi, orang nyebaba ese mateen orang maka kena ngepate yakni bagi leaderna wa tariku lidinihi, orang murtad, orang saya keluar dari agama al mufariq lil jamaah, saya memisahkan diri daripada jamaatul muslimin benih secara badan, secara akidah, secara keyakinan memisahkan diri. Tekapon audit yang dalam masjid tapi apa nanti keyakinan beda pangeran selain Gusti Allah, walaupun batin apolong di umat Islam tetap ekoca al mufariq lil jamaah. Mentermuka pada selamat kaulaban panjenengan cek sampai napa coba-coba iman yang kaducal, cek sampai coba-coba Islam yang kelocot, bisa jadi lainah locot lainah elang keng mun kaelangan Islam imannya kaelangan surga, mulai kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Termuka kekuatan Islam iman, barang kekuatan Islam iman, mateh kebadan Islam iman. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Wal hadithul khamis
wal hadithul khamis asyara wallahu a'lam bissawab. Hayya fahtazal. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله